Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Malaysia. Oke, hari ini aku lagi di LRT Kelana Jaya. Gombak ya, jurusan Gombak. Yes. Ternyata kayak gini ya jalanannya. Stasiun berikutnya Asia Jaya. Next station Asia Jaya. Stasiun berikutnya Taman Jaya. Next station Taman Jaya. Stasiun berikutnya KL Gateway University. Next station KL Gateway University.
dan ke MRT laluan Sungai Buloh Kacang, laluan monorail KL, KTM, dan ERL. Next station, KL Central, Sungai Buloh Kacang Line, KL Monorail Line, KTM, and ERL. Station, KL Central. Stesen berikutnya, Pasar Seni. Stesen pertukaran ke MRT laluan Sungai Buloh Kacang. Next station, Pasar Seni. Interchange station to MRT Sungai Buloh Kacang Line. Station, Pasar Seni. Stesen berikutnya, Masjid Jami. Stesen pertukaran ke MRT. Saya turun di stesen LRT Masjid Jami. Kenapa aku turun? Sebab kalau aku terusin dia akan masuk di dalam tanah semua. Kamera saya tak mendukung kalau gelap. Dia akan ikut gelap. Jadi saya putuskan turun di sini dan akhiri video ini di sini ya, di LRT Masjid Jami, stesen Masjid Jami. Jadi saya turun di stesen LRT Masjid Jami. Buat kalian yang suka pecinta donat, boleh makan donat di sini. Sama seperti saya suka donat.